Iljušin 18 je uz Douglasa DC-6B bio jedan od glavnih Titovih aviona i svojevremeno je važio za najpouzdaniji putnički avion na svijetu. Sa dometom od preko 6000 km i maksimalnom brzinom od oko 650 km na sat bio je sposoban da spoji kontinente bez stajanja. Za Tita to je značilo slobodu kretanja u svijetu koji je bio strogo podeljen. Iljušin je bio više od aviona. Bio je bukvalno pokretni komadni centar. Ovdje su se odvijali bitni razgovori i donosile još bitnije odluke. Inače, Iljušin je stupio na scenu odmah posle pomenutog Douglasa, o kom smo snimili poseban dokumentarac, a link je u opisu videa. Douglas je Tito koristio više iz prestiža i luksuza, dok je Iljušin predstavljao stabilnost i izdržljivost. Ali kako je ovaj avion zapravo dospeo do Tita i zašto je važio za jednog od najpouzdanijih i najpopularnijih sovjetskih aviona ikada? Pogledajte detaljnije u nastavku. Iljušin 18 je nastao sredinom 50. godina u Sovjetskom savezu, u periodu kada je vazdušni saobraćaj naglo rastao, ali su dugi letovi i dalje predstavljali ozbiljan tehnički izazov. Sovjetskim konstruktorima bio je potreban avion koji može da leti daleko, pouzdano i u različitim vremenskim uslovima, bez oslanjanja na tada još ograničenu infrastrukturu aerodroma. Prvi let ovog aviona obavljen je 1957. godine. Avion je bio turboprop sa 4 snažna motora i već od samog početka pokazao se kao izuzetno stabilan i izdržljiv. Za razliku od mnogih tadašnjih putničkih aviona, mogao je da pređe velike razdaljine bez čestih tehničkih pauza, što mu je brzo donelo dobru reputaciju. Doduše, bio je dosta sporiji od ostalih aviona, ali opet sa druge strane bio je, kao što rekosmo, dosta izdržljiviji i sigurniji. Što u prilog govori podatak da je projektovan tako da može bezbedno da nastavi let čak i ako jedan motor slučajno otkaže. Sa 4 motora to je bila ogromna prednost na dugim rutama preko mora i nenaseljenih područja. Ubrzo je uveden i u redovan saobraćaj, prvenstveno u sovjetskoj aviokompaniji Aeroflot, ali i u drugim državama koje su tražile pouzdan avion za duge linije. Iljušin 18 je postao poznat kao radni konj civilne avijacije. Možda ne najlepši, ali izuzetno pouzdan. Koristio se u vojnim, izviđačkim i specijalnim verzijama, što govori koliko je konstrukcija bila kvalitetna i prilagodljiva. Putnička verzija, koju je koristio državni vrh Jugoslavije, bila je samo jedna od mnogih. Iako spolja deluje bučno i grubo, kabina je za to vreme bila relativno tiha i stabilna, što je omogućavalo razgovore, rad i odmor tokom dugih letova. Bio je prvi sovjetski putnički avion sa kabinom pod pritiskom i klimatizacijom. Bio je opremljen radarom, automatskim pilotom i nizom drugih modernih uređaja u to vreme. Zanimljivo je i to da je korišćen i za let za Antarktik, i to sa dodatnim rezervoarima umjesto dela stolica u putničkoj kabini. Tako da su rezervoari uvećani sa 23.500 na 31.000 litara goriva. U nekim državama ovaj avion je leteo i više od 30 godina. Malo koji putnički avion tog perioda može time da se pohvali. A koliko je ovaj avion bio važan za sam Sovjetski savez, govori i činjenica da su mu čak podigli i spomenik. Ali kako je ovako moćan avion zapravo dospeo do Josipa Broza Tita? Pa hajmo da pogledamo. Tito i Iljušin. Naime, početkom 60. godina Jugoslavija se nalazila u posebnoj političkoj poziciji. Nije pripadala istočnom bloku, ali je zadržala tehničku i industrijsku saradnju sa Sovjetskim savezom. U isto vrijeme, Josip Broz Tito je sve češće putovao u inostranstvo, naročito u Afriku i Aziju, gdje su se stvarali temelji pokreta nesvrstanih. Za takva putovanja bio je potreban avion koji može da leti dugo, pouzdano i bez previše komplikacija. Upravo Iljušin 18 se u tom trenutku pokazao kao logičan izbor. Njegove performanse, domet i sigurnost odgovarali su potrebama jugoslovenskog državnog vrha. Iljušin je uveden u flotu Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva za potrebe državnih i protokolarnih letova, a ubrzo je postao glavno sredstvo Titovih međunarodnih putovanja. Tito je sa njim putovao u Indiju, Alžir, Latinsku Ameriku,
pa bukvalno je proputovao ceo svet sa njim. Iljušin 18 je tada zamijenio već pomenutog Douglasa, koji je Jugoslavija poklonila Zambiji. Govorilo se da je Titu Iljušina poklonio Nikita Hruščov, tadašnji vođa Sovjetskog saveza, koji je bio u odličnim odnosima sa Titom. Ne lično, naravno, već kroz državnu saradnju i ugovor sa Sovjetskim savezom krajem 50-ih. Dakle, politička pozadina je svakako postojala. Očigledno kako bi se poboljšali odnosi sa Titom i Jugoslavijom nakon Staljinove smrti. Zanimljivo je da Tito nije često menjao avione, ako za tim nije bilo potrebe. Kada je stekao poverenje u Iljušina, koristio ga je godinama, tačnije od 1967. do 1975. Ipak, u ovom slučaju, pouzdanost je bila važnija od prestiža. Bio je zaista poseban i impresivan. Mogao je da leti brzinom od 675 km/h, imao raspon krila od 37,4 metara, dužina je bila 36 metara, dok je visina 10 metara. 17 stranih aviokompanija je kupilo ukupno 125 ovih aviona, sa 100 do 120 sedišta. Krajem 60. godina, sa pojavom modernijih mlaznih aviona, Iljušin 18 polako izlazi iz prve linije Titovih putovanja. Tehnologija ide dalje, svet se ubrzava, a politički ritam se menja. Ipak, trag koji je ostavio ovaj avion ostaje dubok, jer upravo u Iljušinu Tito je proveo 1000 sati u vazduhu, povezujući Beograd sa svetom u trenutku kada je Jugoslavija igrala mnogo veću ulogu nego što joj je veličina dopuštala. Sa Douglasom i Iljušinom Jugoslavija je tada pokazivala svoju moć i autoritet, jer posjedovati ovakve avione u to vreme nije bila mala stvar. Inače, možda malo ljudi zna, ali za ovaj avion nas vezuje jedan tužan događaj. Naime, povodom 20. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, 19. oktobra 1964. godine na Avali se srušio sovjetski putnički avion Iljušin 18, koji je iz Moskve prevozio sedmočlanu delegaciju državnog i vojnog vrha SSSR-a. Prilikom sletanja avion je prvo udario u planinu Avala, zatim se zapalio i odmah srušio. Kompletna posada je, nažalost, poginula, a na mestu pada aviona na Avali je podignut spomenik. Došli smo do samog kraja, poštovani gledaoci. Pišite u komentarima koji je po vama bolji avion, Iljušin ili Douglas DC-6B. Lajkujte video, podelite ga sa svojim prijateljima i pretplatite se ako ste novi. Također pogledajte naše ostale dokumentarce, a mi se vidimo u nekom od sljedećih dokumentaraca. Veliki pozdrav!